Abusua yesama wa chin sama ha sama kwaba ebio e de J Ghana TV eso ani abusua yin wo first time oni a wo de ne se bomoden subscribe follow na afefo adwen nche nyina ego wi na wa share wa na agom bia kese e de amofoforo no so timi anya bi ahwe e ma remfi the flight na yasan tu ebio no nti ba bia na mu bia no na tese nsem a yetwa go nyina na ya adwen se de beba aba besum nti wo de ne se bomoden free obi na ka kire obi no mi so subscribe na bibia ntimi nkoso kama na abusua yin se nya etaye no no my intru kakra. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venikeno. Se wo yuswa esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Abusia, ya dia sira kese pa na ma ya bo afabri na bi no mtimi ya bo yen na chidom Genel Organic Food sanso bio na Tinatet Herbal na Glitz and Glow Cosmetics. O dia ne se didie sire yi na wi akona kwaja pomde hwehwe mu papa for free aye Tinatet Herbal for akache. Na abusia yin the flight ya say to your refi say medium jeso na mosomfo nana K Jesse abrantie na metwa wo kwan ebi okokopie mu asante mantem bro no e friend so koban na wotwe mu na nsenya ana babeto form say abrantie ba kwan friend journalist a sabi okokodi nyamra se mono ane madam obesi na dwuma wo ye pa house boy house help say ne besi aka no na madam aye friend madam ahenkan obesi madam ahenkan Miss ahenkan Nikru ewa manone ya yuka boche memna ka me kwese ase fi asetena ne fi adwuma ye no ya na abreni na se wenya boafo ase ne besi aka no na akwa eden pa enti abrantie ono so pa adwuma ne namu na emergency ba konso na baba pia ya mesesa henkan fi ho no ma chese house boy adwuma ya na wo ye enti mu kire se abrantie ye se afọ na adwuma 1 week enie 1 week pepe obi bese Enfoni ni bi so kire se 2 weeks ba ye nje Ghana de nsaka na ye de baba so me say we stand for the truth. You see 1 week na abrantie say bi KOFI ho no mo. Obobo aye ne house boy adwuma na ye say dwoada yi aye twam ya. Dwoada ya. Na just abrantie ade ne madam aye Mrs ahenkan eba e school. Wo ba ya pepepe na just obedi say nyamran say me say enfoni no anu odin yi papa nti ye besere ya yentimi hwe moja no aya na watwe ho kakra de amaye frisi se bi emfoni na aba behwe no anu edin ye papa na onim ye kase pinti asase hoyi na hokwa ana obi azu no no obeka se wo tonsa de ahire na busuefuo se ne mpanifo sika no na busuyen sabri amene ka se abrante ni di se nyamra se mi wie no wo bo modin ku ni madam ni wie ye no ana chese rabasa ode ne ho kan nwura mabepie mu ankra pomponi mantem ha sei na when I nsem no kwa afana kokoto Ghana Police Service for so na so no mse hwe hene ha abrante ne yase ba bia wo hye biara na not knowing yase ne wadwane no ono ne nim ba bia wote sabri amene wo ka se ya na chese Ghana Police Service yansa etimi aso abrante ne pan achi kutukuru na unim asema ewom ni se abrante se bi odi aye ne madam ye wuyi oye se nyamra nsemi ofa ne madam ne ka Madam isu nchemu kakra chese se bi ni fie aduasen achi ho no ba bi 30 plus. Why sa online business bi ne nyoma na chese sika kakra na chese utimi se abrante se sika ni bro se ya bro se ye bayio se wo pe madam ne na ye bibio se te se ye se te se wo tena se dwene ho a you don't think far. Ntabusu ya sa bre America say Mami Miss ahenkan Mrs ahenkan ana ne mfoni da so a wo hwe obaba wo kama wo be se wo hwe na ni monyam what you say baabia na watoa na nanom won se de wa chese nam abrante journalist so ma ne mami Mrs ahenkan kwakopie mo United States of Asamado na sisi ya ka se de emfoni no yanko hwa prosifo se ya che no yanko ti ne no musem no bimra. You complain for her. You send everything. Where is the car? You say everything. I promise I'll say everything. Two. Me, I'll kill you. Me, I'll kill you. Serious, I'll kill you. Please have his number. Please have everything. Have his number and everything, please. Oyiwa, boko kwi wo se misuman eni mani.
ya dia sira kese pa de ban ya bo for abena bi no mtimi boy na chidom eye Glit and Glow Cosmetics and na General Organic Foods and Kinaata herbal e bomodin ko na afia no mo konko din kita ho what I say set eye General Organic Foods no pe doso propa dia o my Ghana mu ene aboche nyina no dia ne say bomodin na frɛ o numbers no e wo ase o say bi betimi no din kita ho bia timi akoso kama enku papa so de ne na ye de ni e tire ma Glit and Glow wo den say ma we de ne nkasa tuntuma na akoko hair food body lotions ahodo nyina akona kopi o maka chese na bia betimi aboawo na wo so wanya enku na nso obai ene de keke ka ho nyina wo de ne say bomodin na afia no mo konko din kita ho wo wie nso na akwa kopi ma wote na tete ba fo akache na afia betimi ahwehwe bo apomudin mu se ne be na bibia betimi agina brane yi apomudin de obese e wan kasa dia enti hwe na ehwe su ye ma refi mediam jeso ene mo sonfo na K Jesse Abrantia wo de say subscribe follow and comment twedi ampon kwa mi wo nhira papa kopem se yesa be hia bio no makraw. Hello, anyuanum ni adofonum midindi Christy. I'm a sole agent and Glit and Glow and General Organic Food in Canada. Glit and Glow and General Organic Food companies no na Mr. Santiago nene here na Brown eda ano. Bibi biara e fa Glit and Glow bia mo mi wo caramel set me wo repairing set me half cast me wo customized set stretch mark hair pomade and kwalenku atutu fonku kokofo fonku nyina ya purely organic e benuane ne nso a je na organic food no e be no nso a me contain Tom Brown me wo enwo zomi papa bi me wo ewo no spices you name it e ba cho your screen na silver me number hono first number no for more inquiries see anywhere wherever you are in Canada so what Toronto so Brampton Georgetown Oakville everywhere Oshawa wherever Alberta ni nyina metimi aye shipment abroad no enti medamase